Анапа, уважаемая Валентина, от имени главы Каитовского муниципального района Альберта Ильгизаровича Рахматуллина, который сегодня находится в отпуске, к сожалению, не смог, но постоянно поддерживает связь, постоянно Альберт Ильгизарович был полной решимости нам помочь, чем только можно. Muhterem paybiçliler, başka avullardan gelişiler, türlü soğuşlar veteranları, harbiy veteranlar rahmet sizge, yunarmeyşiler. Bugünkü günde mene ko'rganimizcha Respublikamızın reisi, vakilleri bitinde motor ettirip her bir yerde hileler, katlaşalar, zor derecede bilgilep öteler mınday vakıgalarını, çünkü ol ulu vakıga geroyunu soңғы yolga uzatı. Hem soңғы yolga uzatkanda ilgiz, tanışıkla, ruhun şad bulsun, ağır toprağın jеңіл bulsun. Ulu kaybiçiler, biz mınday kabirlerini, mınday geroylarını әйткәнемчә мәңгелек истә тотырга тиеш булабыз һәм Алла бирсә тотырбыз да.